Hi, ladon bapin kan mau hari siang ngam ko asyuk ban keren ni kani. Ngam ko asyuk ban pin kan mau, ndai don kibaongnya bangat don kam ban keren. Ke no ditarau ngan hak ban keren. Bagata kalong ba ladon kiba persyang ru ban pin sutu bagalai ki pat ba bandrung hakiyin kisem banong ba uba aden usun yaki Katolik. Siap nan batai. Aga jisha ngam sudon kaman pensyang namar balai nadu namadan ruting hadu amau punti shadu shalam air ki balang ki school balang ki kinuhon sama kila yo ya ke cirap agi shipos nam menbang adalong u Emily Kasim Joseph Social Cultural Organization hanya rekor kila yo cirap bonsil nagatiga jua ki beduk ruki pun namar katarau ngakirpat tagabas ngaurit ya kita kiri orang ba ngubhasi wat numonra tmaniam magashnong gatau wat numonra tmaniam agajat menriu ngirong kori gajat menriu kacimani blei kajungi kadai kajing soto jungi nginumya surut nginumya le thma paramagi namar ka thma kajungi kalong duwe pakibriu kemana bar juga jela kajungi kemuan man tuno ya ka hak kajungi ngada skausi bakala hiador hadu kata gurukom dalam election